Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat smo na obisku v tretjem hrvaškem narodnem svetišču, to je Veprič pri Makarski v Dalmaciji. Želim vam, da bomo z skupnimi močmi spoznali še to tretje lepo svetišče. Želim vam dober sprejem. Pan Isus i Marija, lijep pozdrav upravitelj svetišća u Vepricu, Alojzije, i dobrodošli u emisiji Putevi Pot poti po slovenačko. Lijep pozdrav da ste sa nama i molim vas da se našim gledalcem na kratko predstavite. Evo, lijepo je da ste došli u ovo svetište Majke Božje. Ja se zovem Don Alojzije Bavčević, ja sam upravitelj svetišta. Neki misle da je župa, to nije župa, samo svetište, jer ovdje je pusto, nema kuća, nema župe. Svetište se zove službeno svetište Majke Božje Lurdske u Vepricu. Zašto Lurdske? Jer je ovo zapravo kopija onog svetišta u Lurdu. Naime, prije
lani smo slavili 100 godina, 1908. Dva biskupa hrvatska, biskup Carić ovdje iz Makarske i biskup Mahnić iz Krka, poveli su prvi put hrvatski narod u svetište Majke Božje u Lourdes i ovo svetište je kao, možemo reći, spomen na taj događaj, na to hodočašće. Možemo reći usput i ono svetište u Rijeci, na Žabici, i to je iste godine ustanovljeno. Dakle, ovo svetište radi već 100 godina, ja sam tu već skoro 17 godina. Svi oni koji dođu osjete se stvarno nekako ugodno, jer je priroda lijepa, sliči Lourdesu, jer gore je Biokova, velika planina, kao Pirinej tamo. Tu je neki potok koji teče, istina samo zimi, kao rijeka, a ona špilja je sigurno nekako slična špilji, onoj masa bijela. Možda bi koju riječ kazali o historiji svetišća, kako je počelo za... Dakle, biskup Carić kad se vratio iz Lourdesa, onda je sebi stavio u srce i u glavu da on mora ovdje napraviti, kako je rekao, hrvatski Lourdes, da one Hrvate koji ne mogu ići u Lourdes pa da mogu doći ovdje. On je počeo, najprije očistio u špilju, ta špilja je prije bila neka možda i štala ili ovako gdje su se pastiri skrivali za lošeg vremena. Dobio je na dar dosta ovog terena okolo, u onu špilju je stavio kip Majke Božje, stavio oltar i tako, izgradio kapelicu, jednu malu do špilje i križni put počeo. To je njegovo djelo. Kasnije se s vremenom, kako se razvijalo svetište, napravilo te staze, putove za procesije, ispovjedaonice, ima ih doli mnogo, da ove kuće, tu je prije bila jedna mala kuća za hodočasnike, a mi smo prije 10 godina napravili ovu veliku kuću, zapravo dom za duhovne vježbe s nekih 20-ak soba, sa ovom kapelom koju mi nazivamo kapela milosrdnog srca Isusova. To je djelo Slovenca, Isusovca, Patra Marka Rupnika, koji ovdje rado dođe i sad je tu. I on je tako napravio na milosrđe Božje koje se očituje u utjelovljenju Božjeg Sina i u otkupljenju na križu. Svetište se razvijalo s vremenom, sve više naroda dolazi od svugod, i Hrvatske i drugih zemalja, i Slovenije dosta dolaze. A kako je tu blizu Međugorje i na putu skoro, onda mnogo svijeta dolazi ovdje, pa imaju svete mise, molitve. Neki ostaju jedan čas samo, upale svijeću, uzmu malo vode, prekriže se, izmole koju molitvicu i odu. Neki ostanu duže, neki imaju misu, neku kronicu, neki križni put, tako. A oni koji ostaju u kući, ovdje imaju duhovni vježbe, ostaju po više dana. Možda je bilo dobro da kažete gdje se nalazi ovo svetište, zato što će nas gledaju i naši gledalci emisije Putevi u Sloveniji i oni koji nas prate preko katoličkih web sajta RKC slovenačkog i u inostranstvo. Dakle, ovo svetište se nalazi na teritoriju Splitsko-Makarske nadbiskupije. Nama je centrala u Splitu. Dakle, kad se ide iz Slovenije, ako se ide preko Splita, onda treba učiniti nekih 60 km do pred Makarska. Mnogi znaju da je Makarska turističko mjesto i čitava Makarska rivijera ima vrlo lijepu obalu razvijenu i zgodnu za odmor i kupanje, mnogo hotela. A ovdje, evo, 2 km prije Makarske nalazi se ovo svetište, odmah uz magistralnu cestu kod ovog velikog mosta dolje. Naši gledalci su mogli da vide lijepo svetišće u prirodi. Šta pravzapravo katolicima znači sveta misa i kada imate svete mise? Mi imamo samo jednu misu na dan, jer su tu župe pa i ne želimo kvariti. Samo jednu uvečer u 6 sati. Prije te mise imamo krunicu Majke Božje, a isto tako i prigoda je za ispovjed, osim onih koji spet posebno dolaze na ispovjed radi svojih potreba naručeni. A i onda svaku večer ispred špilje u 9 sati imamo posebno zbor i krunicu i molne večernju molitvu.
A misa ima mnogo jer na različitim jezicima svaki čas. Možda šta znači katolicima sveta misa? Katolicima bi trebala biti sveta misa nešto najvažnije. Jer kad Isus odlazio s ovog svijeta, htio ostaviti najveći spomen na sebe, a onda je uzeo komad kruha i rekao, to je tijelo moje i vino i ovo je krv moja. Činite to meni na spomen. Zato katolik pravi redovito ne samo ide na misu, dolazi na misu, nego sudjeluje u misiji, razmišlja da je to zapravo nebo otvoreno na zemlji, da je to zapravo najveća molitva s naše strane, a najveća milost s Božje strane. Jer tu nismo samo mi koji se skupljamo, ni samo svećenik, nego sam Isus Krist u svojoj riječi, evanđelju i u svome tijelu i krvi koja nam se prikazuje Bogu i daje nama za hranu. Tako da nema ništa ljepše što čovjek, kršćanin, može na svijetu ovom napraviti nego biti na svetoj misiji. Primijetio sam da dolazi veliko autobusa sa Međugorja kod vas. Možda kako se hodočasniki da se najave kod vas? Mnogi se najavljuju, neki dođu i ne najavljeni i mi im omogućimo jer ipak imamo nekoliko oltara, ali je lijepo da se svi najave. Dobro se je najaviti, imam telefonski broj naš, jedan drugi, i da ipak znamo odakle se dolazi, ko dolazi, koliko naroda bude, možda i svećenika više, tako da možemo sve pripremiti i organizirati misu. Vjerojatno je posjeta ovog svetišta do neke velika, baš tako se meni čini, ne znam. A je, mene često puta novinari pitaju koliko ima hodočasnika godišnje. Ja to ne, tu ta statistiku ne znam. Moglo bi se izbrojiti koliko je misa i tako. Neko vrijeme smo i to radili, mise pričesti koliko ima, ali ima da u knjigama, ali sad toliko imamo posla da vam pravo kažem, jer ja sam tu sam. Imao sam prije jednog starijeg svećenika, on je otišao tamo u dom. Sad sam sam imao mnogo posla i ovog materijalnog, a da ne govorim i duhovnog. Tako da, evo, sad sam 5-6 dana nisam bio u kući, sad me čeka mnogo toga. Prije ste kazali da imate i križav put u prirodi, tako da je to dobro da ljudi se pomole u krunici i donekle je ovo vjerovatno i prirodno za porodice. Sigurno da poslije svete mise, a evo vidim i službenu crkva i papa preporuča moljenje krunice. Krunica nije samo nabrajanje zdravi Marija, nego razmišljanje o tajstava života i Marina. A posebno je stara i draga ta pobožnost križnog puta, pa imamo tu tih 14 postaja. Uredili smo u zadnje vrijeme tu 14. koja je zapravo povezana s 15. kako neki žele. Dolje je tijelo Kristovo mrtvo, a gori Isus uskrsli sa anđelom, tako da je to posebno lijepo, sigurno se to može vidjeti na slici. Dobili ste i novi zvon? Novo zvono nedavno je ipak malo nezgodno bilo, nismo imali. Možda ćemo još jedno nabaviti malo manje. I tako da zvoni Zdrava Marija, jutro, podne, večer i ono prije mise. Šta bi na kraju položili na srce našim gledalcem misije Putevi u Sloveniji i možda koji nas prate i Hrvati u inostranstvu? Ovog časa mi pade na pamet, recimo, dragi Bog je stvorio svijet i dao nama sve i toliko se borimo za čistoću prirode, ekologiju, to je danas svakome gledati. Najvažnije je da i mi živimo onako zaista kao ljudi čisti, da ekološki budemo ovdje. Priroda van je lijepo da je čista, da je sve čisto, da je hrana čista, da je zrak čist, ali je najvažnija ekologija duha, nutrine čovjekove. Zato je prvotno dobro živjeti prirodno i s prirodom i onako kako je Bog stvorio, pa pogotovo kad gledamo ovaj križ, možda nismo ni zapazili, odmah Isus ne visi na onom klasičnom križu, nego visi na jednom drvetu.
A to je zapravo umjetnik htio pokazati da ono drvo u raju zemaljskom, koje Sveto pismo naziva drvo spoznaje dobro i zlo, drvo koje je zavelo prve ljude na grijeh, jer je đavo se poslužio s njime i rekao veliku laž, jedite vi s njega, nije istina što Bog kaže da ćete umrijeti ako s njega jedete. Vi jedite pa ćete vi postati kao bogovi. Vidite kako je najveća zapravo istina to što je Bog rekao i Adamu i Evi, svakome od nas, jer svatko od nas je Adam i Eva. Rekao je čovječe, sve ti dajem, uživaj tu prirodu, ali ne možeš ti određivati što je dobro, a što je zlo. To samo Bog odlučuje. Ako ti ja kažem da je nešto dobro, to je zaista tebe dobro. Ako ti ja kažem da je nešto zlo, to je zaista zlo. Nemoj to mijenjati. Nemoj to ni u sebi, ni u kući, ni u parlamentu mijenjati Božji zakon. Živi čisto, živi prirodno, živi sa mnom i bit ćeš sretan. I na ovom svijetu i u vječnosti. A evo Majka Božja, tu smo u njezinom svetištu, ona je ta koja je najčistije živjela, pa je, rekli bismo, Božja ekološki najčistija djevica i majka i evo njoj preporučam sve vas koji ovo pratite, gledate, koji posjećate osobito njezina svetišta, neka vas zagovor njezin prati i u osobnom životu i obiteljskom i u narodnom. Zahvaljujem se vam na razgovor i poželio sve dobro. Vam, gledalci, pa lijep pozdrav iz Hrvačkog narodnog svetišća Vepris u Makarskoj. Hvala Isus i Marija. Slavna tajstva. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi s desne Boga Oca Svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, u Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. U prvom otajstvu slavnom razmišljamo o uskrsnuću Isusovu od mrtvih. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. Bože moj, što je jutro, Bože moj, što su kapi, što su zvijezde koje gledam, što mi pruža novi dan. U drugom otajstvu slavnom razmišljamo o uzašašću Isusovu na nebo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Isuse, Isuse, vjerujem. Isuse, vjerujem. Tebi vjerujem. Isuse, vjerujem.
trećem otajstvu slavnom razmišljamo o silasku Duha Svetoga nad apostole i Mariju. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Daruj nam mir, daruj nam mir u našim srcima, Isuse. Daruj nam mir, daruj nam mir u našim srcima, Isuse. U četvrtom otajstvu slavnom razmišljamo o uznesenju Marijinu na nebo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vas za vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U tišinu moga srca uđi, kad zazove Marijo ti ime, i kad tvoja nježnost skine zime, novu radost opet ti probudi. Vodi me u prečiste dubine, gdje se izvor žive vode krije. Tamo gdje mi srce nikad bilo nije, pa da budem dio te blizine. Zdravo Marijo, sjajna zornice, što mi jutrom ljubav budiš, što mi srce raduješ. Zdravo predivna, zvijezdo jutarnja, ti mi nudiš dio neba, radost svoga osmijeha. U petom otajstvu slavnom razmišljamo kako je Marija okrunjena za kraljicu neba i zemlje. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, tako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože moj, daj mi ruku. Bože moj, daj mi snage. Budi tu dok je teško. Budi tu dok sunce sja.